Assalamu alaikum tuğanlar, mına dağı Araşan kozular satılат deyt. Mıқты status деген Qo'chqordan liniyasından ekan. Qancha aylık kozular bo'lib qoldi bu ekan? 8-9 aylıklar ekan. Kim Araşan qo'y qilam dese, mına quyruqlari ochiq, aябай mıқты kozular ekan. Расположение kulak aябай сонун, светтери, sizler еңсегенде азыркы убактагы популярный светтерден. Kulakları qanchadan qanchaga чейин? 19'dan 20'ga çeyin. 19'dan 20'ga çeyin deydi. Görünüşte boylar 80 var dedim. 80 ha? Orta sepmenen nema 80'den öydözde var eken, ılırağda var eken, srednim 80 deydi. Berde qancha baş? 10 baş. Son 10 baş kuruk bazı qancha olup qoladi? $1000'dan. Kemi var ha? Biraz düşüp veresiz. Adresni aytып qo'ying. Adres Qalso'da. Adres Qalыс Ordo'da ekan tuğanlar. Hazır описаниега ушул kişinin kozlarının ezin nomerini kaltıram. WhatsApp var nomerde. Xalasangsızlar WhatsApp'tan videosunu jiberdise jiberet. Çalıp süйлөшөсүздөр. Местоположение жиберсе барып көрсөңүздөр да болот. Bir koro var. Starikovskiy liniya deydi. Çalıp kavarlaşıp байланыш кыла тургандар. Uşu kanalga катталып элекдер болсо, катталып комментарийден жазып коюңуздар. Барыңыздарга рахмат.